muraho reka twongere tuvuge gato kubiri kubera muri Tanzania kuko biragenda bihinduka buri kanya. Nitwa Didas Niyibizi ni The Zoom TV 24. Ubu amakuru agezweho aravuga ko perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan bitazwi neza aho ari. Hari abakeka ko ashobora kuba yahunze igihugu. Gusa ayo ni amakuru ataremezwa cyane cyane n'ubutegetsi buriho. Gusa muri Tanzania ibintu bikomeje kuba bibi ndetse imyigaragambyo yamaze gufata indi ntera. Igipolisi n'igisirikare cyahawe inshingano ikomeye yo gukomeza gutatanya abigaragambya. Ibinyamakuru bitandukanye biragaragaza ko muri iyi myigaragambyo abantu benshi bakomeje kwikomerekeramo bikomeye, abandi ndetse ko bakomeje kuyipfiramo. Hari abaturage bari mu bice bitandukanye bya Tanzania bagaragaje ko abigaragambya kuri ubu bafite ubukana bukomeye, bari kwangiza ibikorwa remezo byiganjemo amaduka, imihanda ndetse n'inzu za leta zimwe ziri gutwikwa. Bitangazamakuru byinshi bisubiramo amagambo y'abigaragambya bavuga ko batishimiye ibyavuye muri aya matora ya Tanzania. Ubu imibare y'ibanze iragaragaza ko Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania washakaga manda ya kabiri n'ubundi ari uri imbere ku kigero cya 98% mu matora cyangwa se mu majwi amaze kubarurwa mu bice byatorewemo. Gusa nanone abanyatanzania biganjemo abo ku gice kitavuga rumwe n'ubutegetsi bariye karungu ndetse biraye mu mihanda na n'ubu barakigaragambya. N'imyigaragambyo iteye ubwoba ndetse ababikurikiranira hafi baragaragaza ko ifite ingaruka zikomeye cyane zirenze kuri Tanzania, ndetse ababikurikiranira hafi baragaragaza ko ibihugu by'ibituranyi na Tanzania nabyo bishobora kuza cyane kugirwaho ingaruka n'imyigaragambyo iri kubera muri Tanzania. Turaganira na Ismail Bukanani, n'inzobere muri politike akaba n'umusesenguzi muri politike, akurikirana cyane politike yo mu karere ya Afrika ndetse n'isi muri rusange. Azi byinshi kuri iki gihugu cya Tanzania na politike yabyo. Ese ni iki kiri gutera ibi bibazo bya politike cyangwa se aka kavuyo ka politike muri iki gihugu cya Tanzania? Ubusanzwe cyari gisanzwe kizwiho kubahiriza demokrasi no kubaha uburenganzira bw'abaturage cyane cyane iyo bigeze ku matora. Ikaze niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu, kanda ku kamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Kubayikanze reka dutangire. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Dr. Ismail Bukanani, uri inzobere muri politike ndetse ukaba n'umusesenguzi uzi cyane politike y'iki gihugu cya Tanzania. Dr. mwiriwe neza? Mwiriwe n'abadukurikiye mwiriwe kandi. Twatuvuze ko muri Tanzania ibintu bimeze nabi hakurikiye cyane cyane ko abantu bari kubibona mu bitangazamakuru, ariko cyane cyane kandi bikaba byarakurikiye umwuka mubi watangiye mbere y'amatora, mu gihe cy'amatora n'ubu nyuma yaho. Umuntu yavuga ko ibyo muri Tanzania bimeze gute Dr. nkamwe mukurikirana politike y'iki gihugu? Urakoze. Niringira neza ko uko bivuze ntabwo ubuzima bumeze neza muri Tanzania kubera iyo myigaragambyo yagiye yumva hato na hato. Ibyo bibaye na mbere yuko amatora yashyirwa mu bikorwa ndetse na nyuma yaho yuko hatangajwe icyo nakwita ibyavuye mu matora. Ariko nk'uko wari ubivuze, rimwe na rimwe hari igihe bidatangaza kuri uyu mugabane wa Afurika, kuko akenshi usanga ko iyo bigeze muri ibi by'amatora hari buri gihe imbarutso zikunze kuhaba. Hari imbarutso dukunze kubona mu bihugu bya Afurika, ariko njye ndaza kubigira mu rwego rurenze none Afurika, kuko byari bimenyerewe ko Afurika niwo mugabane ibyo bibamo, ariko byaje kugaragara ko none hatari umwihariko wa Afurika. Icyo gikosoke kugira ngo n'imyumvire y'abantu itangire ihinduke. Ariko iyo bigeze ku mugabane wa Afurika nk'Abanyafurika tubivugaho, tugomba kureba impamvu ibitera. Ese byahagarikwa gute ku buryo Afurika koko hatabamo akaduruvayo? Muri make rero bivuze, ariko none nibigera ku gihugu cya Tanzania, abenshi ntabwo twari tubimenyereye iyi myigaragambyo mu gihugu cya Tanzania. Cyari igihugu tuzi ko ari igihugu cyateye imbere muri politiki, ari igihugu kigera mu byerekeye amatora, kigera muri ruhando rwa politiki, ukabona ko ari igihugu mbese gifite umurongo. Iyo ukurikije n'ibindi bihugu bya Afurika twakunze kujya tubona aho byagiye biba bigeze mu matora. Ariko ntibigutangaze nabwo, wibuke neza amara uvuze ku byerekeranye n'amateka yari mu kino gihugu Tanzania. Hari hashize iminsi havugwa ibintu bitandukanye kuri ubutegetsi bwa Suluhu Samia, aho byagaragaraga mu makuru mu bitangazamakuru, mu makuru atandukanye bigenda bigaragaza ko
opozisiyo cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi mu gihugu cya Tanzania hagiye habamo ibibazo bitandukanye, bamwe bagafungwa, abandi ukumva mbese umwuka utari mwiza, nubwo byageragezaga guhosha bikarangira, ariko wabonaga ko harimo ikintu kibyihishe inyuma. Ntabwo rero byaba bitangaje kumva noneho bigeze mu matora, ndetse na nyuma y'amatora aho amajwi amaze gusohokera, kuba batangazwa no kubona bamwe bajya mu mihanda, cyane cyane urubyiruko, ariko ibyagaragaye byo bigaragara ko ari abari muri opozisiyo itavuga rumwe n'ubutegetsi, baba babiri inyuma, cyane cyane abatishimiye wenda ibyavuye mu matora, ubwo turaza kubireba. Ariko muri makeya navuga ko ibi bintu aho bigana ibyo ari byo byose hari ingaruka iza kugira ku bukungu no ku buzima busanzwe bwa Tanzania, hari ingaruka bishobora kugira mu minsi iri imbere, ari ku baturanyi, ari ku bihugu ku mugabane wa Afurika, ndetse n'isura biri buze kugaragaza mu ruhando mpuzamahanga. Tanzania yarizwe nk'icyo gihugu nyine twari tuzi kitagiraga imyigaragambyo ngiyo, ubu biragaragaza iki? Nibyo dushobora kuza kureba mu gihe gitoya muri Tanzania ibintu bikomeza gutyo. Umuntu ashobora kwibaza, ni nk'uko wari ubivuze, Tanzania ni igihugu twatumenyereye ko ibikorwa nk'ibi by'imvururu bidakunze kubamo, none umuntu yakwibaza abigaragambya kuri iyi nshuro bafite impamvu zifatika zo kwigaragambya? Impamvu burya uyibara habayeho ibiganiro, uvuga uti wenda uruhande rumwe rurimo ruravuga ibi ngibi, urundi ruhande rugahagarara kuri ibi, cyangwa se ubutegetsi buriho burasobanura ibi. Impamvu rero buri wese aragenda avuga ibye akurikije uko abyumva, akurikije ibyo yagiye abona, ariko nk'uko nari nkubwiye ngo mu mugabane wa Afurika cyangwa se mu bihugu byinshi bya Afurika iyo bigeze mu matora hari ikintu kitajya gitungura abantu, byari bimaze kumenyerwa, gusa umenyere kibi. Ariko reka tuvuge ku ruhare rwa Tanzania, hari abari kugaragaza ko ari ya mashyirahamwe bita ngo GZ, urubyiruko rubiri inyuma. Ariko ubwo bigeze mu matora nizera neza ko atari urubyiruko gusa, kuko ntabwo ari abantu bafite imyaka, byaterwa na constitution cyangwa itegeko nshinga imyaka riha urubyiruko rwa hariya, bivuga ko atarimo n'abarengeje imyaka y'urubyiruko. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, nshaka kugaragaza ngo ibyo ari byo byose nk'ibintu tutatumenye muri Tanzania, noneho biri kugaragaza ko bishobora kuba bigiye gushyira hanze ibibazo byari biri muri Tanzania bamwe batari bazi, bishobora kuba bigiye kugaragariza bamwe bari bazi amakuru ibiri kubera muri Tanzania, wenda bavuga bati dore twari twarabyiteze ko bizahaba. Aha rero icyo navuga ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose abigaragambye bafite icyo bari gushingiraho. Icya mbere ni uko babivugaga hari abatishimiye ibyavuye mu matora, ibyo rero byaba ari ikibazo ku buryo cy'imiyoborere, ku buryo habaye ibiganiro dushobora kumenya ngo byagenze gute. Naho burya imyigaragambyo yose ntabwo ariko iba ifite gahunda, kandi imyigaragambyo isenya, imyigaragambyo igamije kwica, igamije kubuza ubuzima abantu, burya abantu bari bakwiye kuyirinda, ku buryo n'ubuyobozi bwari bukwiye kugaragaza ikibazo gihari. Ubwo rero dushobora kubimenya mu biganiro bashobora kuba bagira, cyangwa se mu byahaba, ingaruka zahaba, kuko niho hagaragaza abafite ikibazo aho ibintu bigeze. Nkumva rero ntabwo nahita nkubwira ngo abigaragambye bafite ishingiro, abigaragambye nta shingiro bafite. Ibyo ndumva atari njye wabivuga, ahubwo byavugwa n'ababikorerwa, n'abari kubikora nibo bakugaragariza ikibazo bafite. Ariko muri rusange biragaragara ko hari ikibazo kiri muri imyigaragambyo, ku kintu kitagenda neza mu hagati y'abigaragambya n'ubuyobozi buriho. Buriya rero ibiganiro byo bishobora kubishyira ahagaragara, ariko biri kubera muri Tanzania ntabwo ari ibintu byiza na gatoya, cyane cyane iyo bigeze ku mugabane wa Afurika, iyo bigeze ku Batanzaniya ubwabo, ndetse n'iyo bigeze ku mugabane ku isi muri rusange. Imyigaragambyo irangiza kuruta uko yubaka ibyo twagiye tubona ahenshi. Ariko abigaragambya, Dr. abigaragambya baravuga ko batanyuzwe n'uko ubutegetsi bwa Tanzania buyobowe na Madame Samia Suluhu Hassan bwigijeyo abatavuga rumwe nabwo mu kiswe icyo bise ngo ikinamico cy'amatora, kuko bo bavuga ko babegijeyo batavuga rumwe n'ubutegetsi, banakomeye kugira ngo Samia asigare ari nk'umuntu wenyine wirukanka wenyine mu matora. Nicyo cyabarakaje, ntimubona ko gifite ishingiro? Ariko se
umuntu ashingira avuga ko abantu barakajwe n'uko Samia Suluhu yigije y'abatavuga rumwe. Iyo ufashe umubare ugize Tanzania, abaturage baze Tanzania ni bangahe? Aho ngaho niho tugomba kwibaza, ese ni abaturage b'Abatanzania bose bari bavuga iryo jambo? Ese ni umubare twavuga uri kujya mu muhanda kubera ko bose batishimiye ibikorwa? Wenda harimo aravuga ngo ukabona niyo baba babiri batatu, ariko se kuki se adashobora kuba hari ubyihishe inyuma ushobora kuba yagendera mu rwego rwo kugira ngo Tanzania ibure amahoro? Ese ikindi cya gatatu, ese ni ngombwa ko haba imyigaragambyo kugira ngo ibihari bikemurwa? Nta bundi buryo bishobora gukemurwamo habayeho ibiganiro mu kumvikana? Icyo rwose nyine nakubwira ngo ntabwo wambwira ko ikibazo gihari ari uko imyigaragambyo yuko hari kwitambika imbere y'abatavuga rumwe ngo abe aricyo ikibazo gihari gusa. Hari ibintu bitandukanye, ariko bene byo nibo bazi neza uko bigira, kandi hagiye haba imyigaragambyo kenshi ntababura kugira ibyo bashyira imbere. Gusa nabyo ntabwo bivuga mu rwego ruvuga ko narwanya cyangwa nahangara uvuze ko atishimiye ibyavuye, buriya n'uburenganzira bw'Abatanzania. Ariko noneho bikorwa mu buhe buryo? Iyo utishimiye ibyavuye mu matora, ni ukujya mu muhanda ukigaragambya, cyangwa hari ubundi buryo bishobora gukorwa ku buryo habaye ibiganiro bakicara, nabyo bishobora gukemura icyo kibazo? Bo niko babibona koko. twabonye wenda Dr. twabonye mu karere inkundura y'uru rubyiruko rw'abajenze bigaragambya muri Kenya byarabaye, ndetse uru rubyiruko rushyira igitutu gikomeye ku buyobozi bugamburura ku byemezo byari byafashe. None uru rubyiruko nirwo ruri kwigaragambya mu buryo bukomeye muri Tanzania. Ntimubona ko biza gushyira igitutu ku bishobora kuva mu matora, wenda bikaba byagira n'ingaruka? Reka dukosore ko ibyabaye muri Kenya bitagira aho bihurira n'ibyabaye muri Tanzania. Ibyabaye muri Tanzania bitagira aho bihurira n'ibyabaye muri Maroc cyangwa muri za Mauritania ejo bundi, kugira ngo abantu batitwaza ko ari inkundu iri kugenda iva mu gihugu ijya mu kindi. Oya, ibibazo biratandukanye, kabone niyo byaba biri mu matora cyangwa biri inyuma y'amatora, kuko ntabwo ari amatora yabaye muri Maroc ibyakozwe n'urubyiruko ejo bundi mwarabibonye. Ntabwo ari amatora yari yarabaye muri Madagascar ibyakozwe n'urubyiruko mwarabibonye. Nkumva rero ahubwo isomo twakuramo ni irihe? Ese urubyiruko koko nirwo riri kubona ko ibibazo bikomeye muri ibyo bihugu barimo bakajya mu muhanda? Nta bandi bantu twagiye tubona bafungwa bazira ko bari inyuma y'ibyo byose, kugira ngo ejo abantu batumva ko ari umusemburo wabaye w'urubyiruko mu bihugu bya Afurika, nk'aho muri Amerika bidashobora kuba, nk'aho mu Bwongereza bidashobora kuba, nk'aho mu Bufaransa bitaba. Oya, iki kintu gikosoke kugira ngo iyo virusi iri mu bantu yo gushaka kwerekana ko ari urubyiruko rw'Abanyafurika rwahagarutse, rugashobora gushaka kugaragaza ibibazo bihari. Ntabwo ibibazo biri ku rubyiruko gusa, ibibazo muri Afurika bishobora kuba no kubarengeje imyaka y'urubyiruko. Icyo gikosoke kugira ngo abantu batitwaza ko iyo nkundura yabaye hariya na hariya, noneho urubyiruko rw'ahandi basembure ahandi, ku buryo bakumva ko n'ahandi mwasigaye inyuma nk'uko bamwe bakunda kubikoresha. Dufate igihugu cya Tanzania nka Tanzania, niba bamwe mu bigaragambya babigaragaza inzira, ahubwo turebe ngo inzira bari kunyura muri iyo nzira iraza gukemura ibibazo, kubera ko iyakemura ibibazo muri Maroc cyangwa gukemura ibibazo muri Madagascar. Ese Abatanzania bari tayari yo gupfa bicwa nk'ibimonyo, cyangwa guverinoma itari yo kwica abantu bayo nk'uko byabaye ahangaha n'aha? Numva ko nidukora analysis igaragaza ahubwo no kureba ngo Abatanzania bakemura ikibazo cyabo bitagiye nk'uko ahandi byagiye biba gute nk'Abatanzania. Mubona bagikemura gute? Kuko bo barabona ko inzira ari imyigaragambyo yo kugaragaza ko ibintu bitari mu buryo bifuza. None mu busesenguzi bwanyu mukurikije na politike ya Tanzania, mubona iki gihugu kiraza kwikura muri aya makuba gute? N'ahandi uko byagiye byikura mu makuba kandi bakaganira, nizera neza ko ibiganiro no gushyira mu bikorwa ibisabwa n'ibicara bakareba nk'Abatanzania ibisabwa n'abo bigaragambya, noneho n'ibisabwa na leta, bakagaragaza noneho umusemburo kuvuga ngo dore ikibazo gihari mwicare tugikemure. Ibyo bishobora kuza gukemura ikibazo. Naho gukemura ikibazo kubera imyigaragambyo cyangwa gukemura ikibazo kugira ngo abigaragambya bicwe, nk'uko twagiye tubigaragara ahinga bashobora abashinzwe umutekano bahuka mu bari kwigaragambya. Nizera ko cyari cyo cyangombwa ko ubu ngubu gikenewe. Ubu igikenewe hariya muri Tanzania ni uko nk'uko n'amategeko abibemerera, ni uko ari leta igomba kumva abigaragambya impamvu, na leta nayo ikumva ibisobanuro, burya bakicara ku nyungu z'Abatanzania. Naho nitwiha kuvuga ko byabaye aha
ibyabaye hariya Tanzania itandukanye n'ibindi bihugu kuko n'ibyo bihugu bitandukanye na Tanzania nk'uko tutasobanukemura ikibazo cy'igihugu runaka kubera ko cyabaye ahandi ngo gikemura icyabaye mu kindi gihugu. Nizere ko numvikana kuri iyo ngingo kugira ngo ejo inyuma bamwe na bamwe batitwaza ko ibyabaye hano bigomba kuba n'ahandi cyangwa se ari virusi yateye igiye kujya mu mugabane wa Afurika, mu bihugu bya Afurika ntabwo bimeze, kandi nizera ko ibihugu biriho neza bifite urubyiruko ruriho neza rwumva n'ibibazo nk'uko nagiye mbona bamwe ku mbuga nkoranyambaga bashyiraho ibyabaye hano n'abandi bitegure ibyabaye hano n'abandi, cyangwa se bagashinja igihugu kimwe n'ikindi. Kumva ko tugomba gutandukanya ibihugu ntabwo bihuje ibibazo kandi bihuje gukemura ibibazo, ahubwo turebe uburyo natwe tubirebera hakurya ya Tanzania twasaba ko bagira amahoro. Kuko ndangiza kugira ngo byumvikane ibikubera harasi biri kuhitana abatanzania gusa. Ni mu bihugu Tanzania ni igihugu gishamikiye gituranye n'ibihugu by'abaturanyi. Reka ntange urugero nkatwe nk'abanyarwanda ibiri kuba muri Tanzania bishobora guteza ikibazo gikomeye gute. Tanzania ni igihugu cy'abaturanyi kandi tukorana mu byerekeranye n'ubucuruzi na diplomasi. Yego. Ubu myigaragambyo ihari aka kanya ubucuruzi bumaze kugwa muri iriya myigaragambyo hagize biragira ingaruka ku Rwanda, biragira ingaruka kuri Kongo, biragira ingaruka ku Burundi, ku bihugu by'abaturanyi, biragira n'ingaruka no ku bihugu biri inyuma y'ibihugu byacu bya Afurika. Mu rwego rwa politiki ibiri kubera muri Tanzania birimo biratanga isura itari nziza ku mugabane wa Afurika. Bityo bya bindi twavugaga ngo byo kwamaganwa bigaragaza ko Afurika twarera mabi bibe bigaragaza isura yo muri za 60, 70, 80 uko byagiye bigira, kandi tubona ko Afurika tutangiye kuvuga ngo Afurika iri mu mujya wo kwiyubaka. Urumva ko rwa politike hari ikibazo birigenda bigaragara. Nkumva rero bigeze igihe cyo tutatererana abaturanyi, tutatererana abavandimwe b'Abanyafurika, ahubwo twabafasha gukemura ibibazo mu buryo ariko bigahera iwabo, mu buryo abatanzania rero bahera bakemura ibibazo mbere yuko abandi baza, abandi bakaza ari nka partner mu bibazo byabo. Umuntu yakwibaza imyigaragambyo hari icyo ishobora guhindura ku byari byitezwe kuva mu matora? Yego rwose, niba haramutse bigaragaje bamaze kwicara bakabiganiraho bakabona ko hari igikenewe, bishobora kugira impinduka bigira, nk'uko bishobora no kutagihindura bitewe n'uko wenda bigaragambya baba badafite ukuri ko kwigaragambya. Twagiye tubibona hatandukanye, hari imyigaragambyo rwose yagiye iba ubuzima bugakomeza, ariko kandi ikibazo kigaragaye bakicara nk'abatanze bakagaragaza ko mu matora bitagenze neza. Si bwo bwa mbere amatora yabahindutse, si bwo bwa mbere uburyo amatora akorwamo yabahindutse mu gihugu. Ubwo rero nkumva ko ibyangombwa nuko abatanzania babishyira ku meza bakaganira, bagasaba ibyo basaba, bakagaragaza ibibazo, bakwicara bakaganira, bishobora guhindura. Kandi bitanahindutse bakabyemera mu mahoro, ariko hatabaye imyigaragambyo cyangwa hatabaye abo byangiza, abo bihitana kubera inyungu zabamo. Bamwe mu bakunzwe nk'ibyamamare barimo umuhanzi Diamond, sinzi wenda niba mujya mumukurikira, ariko akurikirwa na benshi ku isi, ariko by'umwihariko muri Tanzania yaranashyigikiye Perezida Samia Suluhu Hassan w'iki gihugu, ariko byagaragaye ko yarangije gusiba amafoto ye amwamamaza ku mbuga nkoranyambaga ze nyuma y'igitutu yatewe n'abafana. Ababisesengura akavuga ko Diamond nawe afite ubwoba bw'uko kugushyigikira Samia bishobora gukurura uburakari abafana be, bakaba bajya gusenya ibikorwa remezo bitandukanye no kubyangiza bya Diamond. Kuba uyu muntu w'icyamamare we nawe asa nk'uwakuye amaboko kuri perezida wa Tanzania, hari isura yindi bitanga yo kuvuga ko bishobora kugira impinduka? Muri make ntabwo nta n'uwatanga komanteri y'ibyo yaba yagiye ko bashobora kubikora ku nyungu ze, kuko nka Diamond naho mu rwego rwa politike nizera ko Diamond ntabwo ari muri politike yavuga ko akina politike igaragarira abatanzania ngo ni umupolitisiye, we afite uruhare ahagazeho, afite n'icyo yemera. Umva aka kanya ibyo yaba yakoze ni uburenganzira bwe bahabwa n'amategeko ye kuba yabishyiraho cyangwa akabivanaho. Naho biramutse bigize ingaruka bigira, ubwo nyine nibwo twareba impamvu yakozwe no kuba yabivanaho. Naho aka kanya kuvuga ngo kubera ko Diamond yakoze ibi ejo haraza undi mustar akora ibi, aho ngaho twaba turi kujya mu rwego rutari rwo. Buri wese kuko burya umuturage afite uburenganzira bwo kugira ibyo agira, commentaire agira no kugira icyo yakora, nkuko hashobora kuza n'undi hari n'undi mu star ushobora kuba arwanya guverinoma yari iriho. Ntabwo rero twafata impande
zitandukanye ngo tujye muri analyse, ahubwo twareba tuti nyir'ubwite yabikoze kubera izihe impamvu, ese yatanga iki. Nkumva ari byo ariho hangombwa ko twategereza icyagira, naho kuvuga umuntu ku giti cye udafite uruhare muri politike. Ubwo iyo mvuga uruhare muri politike ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu ishyaka rihanganye, ntabwo ari n'ishyaka riri muri opposition ngo uvuge wenda yari afitemo intebe cyangwa se yari umunyamuryango wayo, niho twavuga niba nta ruhare niho twabigira. Ariko kakanya umuturage ku ruhare rwe afite uburenganzira bwo kuba hari icyo yakora no ku icyo yavuga kubiri kubera muri Tanzania. Wenda Dr. dusoza, leta ya Tanzania yatangaje ko yashyizeho ingamba zikomeye mu guhangana n'abigaragambya, ndetse mu mijyi iri kugaragaramo iyo myigaragambyo hari gukoreshwa abasirikari n'abapolisi. Imbaraga umuntu yavuga ko ari iz'umurengera mu gutatanya abo bigaragambya batangiye no kwangiza bikomeye ibikorwa remezo bya kiriya gihugu. Akarere Tanzania irimo kafashe iki mu gukemura iki kibazo? Ibyo ari byo byose nk'uko wari ubivuze, mu Tanzania aho birumvikana ko ari ngombwa ko niba hari ibiri kwangizwa, niba ari imyigaragambyo, ntabwo ari imyigaragambyo yo gukorwa mu mahoro nk'uko tubimenyereye n'ahandi ahashobora kuba hakorwa imyigaragambyo. Ubwo rero niba umutekano ugomba gucungwa, ni uburenganzira bwa Tanzania kugira icyo bakora. Ariko noneho nk'uko nabivuze, ingaruka bishobora kugira no ku bihugu by'abaturanyi igihugu cya Tanzania mu mutekano, ku byerekeranye ubukungu n'ibindi, no ku rwego rwa politiki na diplomasi. Numva ko nka Tanzania nk'igihugu kiri muri East African Community imbere ya mbere, ubwo urumva ko abari abaturanyi cyangwa se bari muri uwo muryango hari icyo bagomba gukora mu kubaganiriza no kugira ngo babasabe kuba hari icyo bakora ubuyobozi bwa Tanzania mu kumva no kuganira, ariko bigakemurwa n'abatanzania, no kugarura amahoro cyangwa se guhagarika umwiryane waba uhari muri kiriya gihugu. Ubwo rero hashobora kuba ari ibiganiro bishobora kuba hagati y'abayobozi ibihugu, kuko ibibera muri Tanzania ntabwo umuntu yakwicara gutyo gusa ngo nk'umuturanyi ngo arekeraho, ahubwo yabafasha, kuko burya iyo umuturanyi yagize ibibazo ubushuti bugaragarira kenshi mu bibazo. Nkumva rero gufatanya hagati y'ibihugu byakabaye byiza, ku buryo nabo mu rwego rwa diplomasi hari ikigomba gukorwa kugira ngo Tanzania igire amahoro. Hakabaho n'ubuvugizi burambuye mu kugira ngo ibihugu by'abaturanyi nabyo bigire icyo byagira byahosha muri iriya myigaragambyo cyangwa mu bibazo biri muri Tanzania. Nkumva rero ibihugu by'abaturanyi nabyo bifite icyo, urabizi neza ko no muri uwo muryango ni ihame ko bagomba gufashanya, bagombye gukurikiza uwo murongo mu rwego rwo gufasha abatanzania kugarura amahoro no kugarura ituze muri kariya gace. Nkurikije uko nkumva uravuga ko atari Tanzania noneho yonyine ishobora guhombera mu biri kuyiberamo? Icyo navugaga, kuko burya mu Kinyarwanda urabizi neza turavuga ngo iyo nzu y'umuturanyi yawe yafashwe nawe ujya witegura, kuko bishobora kuba muturanye bishobora kugiraho ingaruka. Nicyo rero twavuga ngo wowe urakora iki nk'umuturanyi mu kubafasha kugira ngo ibyo ibyawe muri Tanzania bitagira ingaruka kuri wowe. Ingaruka mvuga ni ingaruka z'ubukungu. Nakubwiye neza ko Tanzania ni igihugu gikora ku mazi, gikora ku nyanja. Icya mbere kuba biri kubera muri Tanzania hari ibintu biri kwangirika, wavuze amaduka, wavuze ibikorwa remezo. Ibyo byose iyo Tanzania biri kwangirika bishobora kugira ingaruka ku baturage ku bihugu by'ubituranyi. Ndashaka kuvuga nko gufunga imihanda, hariyo abanyarwanda bariyo, hariyo abakongomani, hariyo abarundi bari muri Tanzania. Imyigaragambyo buriya ntabwo ihitana abatanzania gusa, si bo bava amaraso cyangwa se bo bashobora kugiramo ibibazo, n'abo bandi bo mu bindi bihugu bari muri Tanzania bashobora kugira ibibazo by'umutekano muke. Hari icyo nakwita muri rwego rwa diplomasi, biriya bishobora kugabanya imvururu ihari, ishobora kugabanya diplomasi yari ihari hagati ya Tanzania n'ibihugu by'abaturanyi. Ni ukuvuga ngo habaye umutekano muke, hari abashobora kuba za ambasade zishobora gufungwa zikaba zataha. Urabibona ku mutekano naho urabyumva, hari ibikorerwa muri Tanzania bishobora gutuma haramutse bikomeje kuriya wagiye ubibona abashobora kuba mu impunzi zihunze umutekano wazo zikaba zahungira muri bino bihugu byacu. Ubwo urumva rero ntabwo byaba ari isura nziza bigeze kuri urwo rwego. Nkumva rero ibihugu ku mpande zose by'abaturanyi bigomba kugira uruhare mu kuganira na leta ya Tanzania kugira ngo barebe uburyo byahosha bitaza kugera kuri urwo rwego byatuma noneho ibiri kubera muri Tanzania bigira ingaruka zikomeye nk'izo nagiye mvuga, ingaruka z'ubukungu, umutekano, ingaruka z'ubuhunzi, ingaruka zo kwangiza ibikorwa remezo byagirira
byaba ibibazo by'ubukungu ku bihugu bituranye na Tanzania. Dr Ismael Bukanani, muri inzobere muri politike ndetse mukaba munasesengura cyane cyane ibigendanye na politike, turabashimiye ku mwanya muduhaye kandi twizera ko n'undi munsi tuzabitabaza muzakomeza gutanga ibyo bitekerezo byanyu byubaka. Murakoze, ndabashimiye, dukomeze dufatanye n'abatanzania kugira ngo ibi bibazo bihari bibe byakemuka mu mahoro kandi kuko nibyo murakoze. Murakoze cyane. Twavuganaga na Dr Ismael Bukanani wagarukaga ku byo abona byafasha igihugu cya Tanzania mu kwikura mu mage kirimo y'imyigaragambyo yatewe cyane cyane no kutavuga rumwe ku matora ari kubera muri iki gihugu. Imibare y'ibanze igaragaza ko Samia Suluhu Hassan ari we uri imbere n'amajwi 98% mu duce tumaze kubarurwamo amajwi. Gusa ubu tuvugana imyigaragambyo iracyakomeje mu bice byinshi ndetse inzego za polisi, inzego z'igisirikari n'izindi nzego zose z'umutekano zahagurukiye gukomeza gutatanya abaturage benshi biganjemo urubyiruko bamagana ibyavuye mu matora. Muri aya matora yabaye muri iki gihugu cya Tanzania yabayeho kutavuga rumwe, cyane cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye barimo Tundu Lissu bafunzwe bakangirwa kwitabira aya matora ku mpamvu z'ibyaha leta ibakurikiranyeho. Ibi rero ni bimwe mu byateye uburakari cyane cyane abanyatanzania batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubu tuvugana bakaba bagize umubare munini w'abari kwirara mu mihanda. Abanyarwanda n'abandi batuye mu gihugu cya Tanzania baravuga ko hari kuberayo ibara rikomeye ndetse abigaragambya bari kwangiza bikomeye ibikorwa remezo byiganjemo amabutike cyangwa se inzu zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Abandi bari gutwika amapine mu mihanda bakangiza n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, byose bagamije kugaragaza uburakari batewe n'ibyavuye muri aya matora. Nitwa Didas Niyibizi, ni The Zoom TV 24. Utarakanda subscribe na ukamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video zose dushyizeho ujye uzibona mu buryo bwa notification. Twishimira ko muri kumwe natwe turabakunda. Bye.